amazina ni nyo swali kimusa no ni challenges cyo kuteganisa na mnongo mukoro mukataraka kandi wamana mubwire buri kwingana ki amazire mu myaka 26 kuya ibizibu tusangiremo biri bya emisoro na ba customer bagenze mbakia abo butale tuino butale bwingi bombekerwa hingana ati kyamalira kitalvanize itabam emirimo yatanka genda ntito mbere tukubaleza tuina butale busatu obule hingana so kahanaka kamba keta kabundeire na kandi karoka kombe ko inyuma ya kanu kenyina kashaka karo henyuma akakalye nyima kine kakwatena nakalyo mu kaina kakwatana so ati mirimo aho yagenda ne talvanizam no tukentugama anti kirowinga tito abane tuko saloni kitalvanizemo ya tukentugamba government kakuba neba etuyambire ekatuhaho sente zone zibakweta nana refundable loan enaka esitaina magobezo ngeze barukwereza abawe sikuru yesu very good neito katuyambaho tukabaho neito kitalieki kizubu kitutahirire ko kuba noleba ebintu ebiri kukolerwa omu ndeba abakuguze ibintu nibingi konka customers ne baki noleba abantu banyu customers abagura omu nibaruge customer mbaruge ensonda n'ensonda mbaruga ebichweka bitali bimu baitu bake tubale bayingi buseke batito obuyonjo burubuta obuyonjo burungi katugambe kakuba ananka kasasiro mbere bagiteka kakuba buhikiye bironka bibiri bisato karabo kanyere beja mabuyana motoka obuyonjo balengera muno tutalvaniza muno kandi security na security nayo tabeirembe nayo nongi atubakiza bagitere bakagitereze emisoro egeniyo twesengerezao na hati yera higuru baitu tubalizena bakama baitu bana bakutwara kanso baikiriza baja kusara soferi yetanu mbano mushashura mu okay twansasura sente nyingi ho hati barengera kutugara mtu warugumne 200 baturubizeho umwezi abashubuza barukorera omuno bahabutumwa ki abasubuzi abakoramo nimbagamba tugume tukora tule kwikara tuikalire na tusike na batabaita kwenda gukora nabo tubeheyo nanawaza omukatara ako karebaje waranze ahiguru noreba amaduka menshi gakingire ahabwo kuba bashubuzi ho hakabarema bagira ngo tabakobasa korera higuru ahabwe nshonga nangwana nizuri kusinga echo kiteka harubazo twayongera kuganira n'abashubuzi na munonga aba barukorera hansi aho batire emedara nabagira ngo emedara bakagikora kubi obudara n'ubuke munonga wageranisa n'imishoro erukushashuru oshanga omushubuzi nashashura omushoro gw'omutwaro gumwe n'ekicweka beito mudara waza kwetorora n'enkumisha tutarukuzikora abantu bagizire ngo emedara na elyo ne barema abo kubana watera mutoki kurungi emedare minjere empty ninga shit hine abarukoreramo kandi nabagira ngo kiryo nicyongera okuba cyango ekizibo ekyo abantu emedara nimice omusize beito esente zibarkwenda ushashurira umudara gumwe buzimazi matoru kuzikora omudara ogwo kandi nebintu abantu hati babiyegira amagezi amazina ganyu nyoko burungi anet ko burungi okay akatara kakampanga kizire nikakurakura katakwika harurengoro kurugiro bwire bwo bizire no kakoreramo kugwe karurengo runo twali twina akatale kabe muno karofu muno kandi kali kakuzire ati abali balohonka alwiro baro haromeya asaba abana abampi batwam bagambire ngo minister bakaikara bagamba kumbe ku butale buona barora akatala kampanga kali kabimuno
kandi kali ha muhanda kandi kali abantu bayinga bacwamu batumbekera akatale. So koko banoreba hatiya emishubure ryo mukatara ka noreba negendeta iyo misubure yakobere nungi abako tuli harungi tuli habe muno kwihaho ubutale bulingana hayi muno kandi mukabarole no twine kizibu kiri kimu twine factory yona ngo toralindira ngo abantu barabagana rundi bayinuke baje batuguleho twine no kubakati kuyantu katurundirize omuntu wabirikiro kuja kutugura kandi abantu no barora population ya kabarole ntito muno twine abantu bayinge muno abakugura ebintu ekya kabiri na abantu abakwetweka ebintu hamutwe bayinge muno omuntu takuruga mukatale mukayi akagenda mukatale kutamusiringira 10 bali bamutekeseza bamusangisiza muka n'abataru kwijaye mwina bashobozi abatembeye bari kutembeye ibintu kubitwara ha miryango yaba ha miryango ya makaga omaka gonyine no maduka honyine na mpanga hano honyine nambe tukubaliza nibabihimba mbabiretera ke mu maduka gabo ito tukalire muno abantu bagura biri so echo kiteganisimo bari kukolera mu ito tubona muno kusaya abantu bona bakyamuno kubona nkabanye ku mukatale ka mpanga ito tukusingaye kubona obuyonjo buruta kandi obuyonjo no bunantagambi no yerora akanu akatale bakanambe bakatwiri kale karungi muno tatu no yerora wengo kakwetaga nyonka bazia no buro fo buturu kandi ubalaza kiro kimo dora ko kusana yerra buli runako ninga buli week tebayija mu nyoti imbarora no har keye rwatwere tenda ubundi asingolio bunta singoliro buntu esingoli twenka so nibintu cyebyo kubyenno enda kanso ekole ebyakubasa kwerimo abashuzi ebitwende ekole netwenda obarambongera kombe ko butale bombe ko butale harahara obutale kanti ncho kiyonga omukikaro cyo kutombekera obutale batombekera factory omukikaro cyo kombe ko butale batukorere kintu kindi kati muno saazino muntu nayigomba no kurugama ngamambe ko bana factory nkagyanka kora nkabagana hakiro kwezi abako akatale tikachatukora omukikaro cyo gamano bagenda kombeka akatale kandi bombe ko factory nito tutungende turolere ngo hano factory nanko baraga bomsa nito abasubu tutundeho betu chance tugine saazino no urambagamba kombe ko butale bonka ni fakir business mukabaro batuombekere factory saazino mu mukabaro tuina mu cyoma cya balete cyoma cya sabuni batemu cyoma cya sukari batemu na soda honka bintu bingi muno kandi nitaka tuline iri abantu basokuteka mu factory abantu bakakora na abana bakakora na abana bitu bakakora kintu bona muno na abana bakolema kusoma tugamba abana barajia tatu mkintu chiona bebe mbese bakorora higuru ngo batukore factory tubakusokikora nibongera ubutali ngofere business ka baroli. These people, they are not being frank to you. Some of these vendors are the people who give those people merchandise. He has a shop, he has got a boy on the entrance and he's giving him things to do and to go and sell. But now, what is lacking is we have a plan of enforcement. Because these people, it's not true that they don't have space, they have space inside. The only challenge is to have the enforcement on board and they enforce the law to make sure these people do what? Occupy the market. And why these people are behaving like that is that you see that struggle, that temporary structure market where you want to visit, it is codenamed struggle market. At first, when they were controlling this market, there was an old market here. So it was in the principle that these people be reallocated to a temporary structure for the time being, so that when the market is complete, that thing should be demolished. And what never happened, because they had a good in their planning meetings that after that meeting, after the market is completed, that thing should be demolished, and which the action was never taken. Now, the challenge is, these people are saying they have got merchandise here. They have their counterparts there selling the same merchandise, and they're not paying any rent because the other market is considered to be illegal. Nabagirangu enshonga endijwe esire akatale kaburamu abantu n'abashobozi abari kushoborera heru
abantu nibashomba ebintu babitwara haza street batwara bakolera hihi n'enguudo na munonga abo abarikuguriza hihi n'irwariro erya Buhinga hospital kandi buzimazima waba noreba ekirya heru noreba ngu omuntu arikukolera omu katare omunda tarikwenda kukora sente ipaka obwire bwona abashubuze nibetombaitira kanso ngu eyine okwimukiramu ekateekaho amaani mingi munonga aha nshonga egi ahabw'okuba baba batakozire ekyo enduru neiza kushekyerera akatare nikasigara kataine harimu amabara gange ninyoyo Samani Mutoro Mutoro nokorra mu katare omutukwe ninkorra mu katare mazire mu myaka nki 3 mu katare obwire bwamara mu katare aka noreba kizire nikakurakura kata nikakurakura nakata kuhika ha level eikaro akatare kuruga tukakatandika tukora sente bahito ebiro bya hagati bunu nk'emyezi nka mukaga sente zibuzire muno na sente zitusasura kanso ntuziha mbintu byaitu makagaitu gane ntwija ntuzita mukatale ntusasura kanso maduka ntwikara twikalire nezo kulya nzikubura nogira ngu kirukuleta situation ejo kwiza nehinduka sente nizongera kubura neki sente kikuleta kubura nikirugira mu government yagata igurwo aho kuba sente mu bantu tizirumu abantu ebizibu twine bingi nsasura fuizi z'abana ugenda kugira oti notunde ente yano otunde embuzi nosasura abana fuizi nokulya nokubayisaho ntupangise enjo hati nkaganwa amaju g'abantu ntugapangise ntwongera ntusasura kansu amaju agariyo muniga owning abantu bakagagura bakama bago bakanse akagaba hatito gabala magakoramu hati neito bagatupangise hati ntusasura abantu wabo sasura kanso ntwara mwenda ni 200 nole mukama wayi no mtwali 10 mtwaro hihi nkabidi no sasura no msurukali 15 masanyarazi 15 obo wakulinda hano hati no sanga sento mtwara abidi ezoro kusasura buli kwezi akataraka nikaguza bintu kinaki nkaguza ebintu bya bulikire byokozesa muka sukali sabuni biki nsaho sabuni nsaho z'abakyare nkaito noranyonyi nkaitano nzanu nyina na fridge ni ntamu fridge amasanyazi ngagenda rusana bantonga sente za masanyarazi nzinda mano kuzihamu noteka ekimukabire nimwenda kikorwe kubasa akatare kanyu kugaruka kakaba karungi niki ndwenda kanse nkaito abaseja bakusubuza abakupangisa amaju nkagano sente zabo nyingi kanso nesasuza sente nyingi akire tugar hansa mtwaro nketano nkakara katala akakara katwapangisize akakuru twapangisa ge mtwali etano wetati sente nibatusaba sente nyingi emisoro nyingi hanyuma nagenda kuija na revenue na yeriyo negenda kuija nayo negenda kutandika kutuiha musente zino zitulemere za kanso revenue ngo nayo negenda kuija kutandika kutuiha musente nsasora la insensi twaro munana ne kintu buli mwaka